podršci, hvala na razumijevanju. Trebali smo ovdje biti u 5:30, ali naprosto nije bilo moguće stići tamo gdje smo bili. U 3:30 bili smo još uvijek u Moskvi, ja i Željko Cvijanović. Nisam htio da ne dođem ovdje, jer Brod doživljavam kao jedno od mjesta koje mi je drago, koje dolazim s obrazom, jer smo ovdje zajedno sa ljudima, s vama, našim ljudima učinili sve da obezbedimo da rafinerija funkcioniše i da s našim partnerima obezbedimo sigurnost za poslove i za ljude koji rade u rafineriji. A ono što sam mogao da čujem i zbog čega sam išao tamo je čvrsta namjera ruskog partnera da nastavi da obezbedi da rafinerija funkcioniše i da je ništa i niko neće zatvoriti, pa i otežani ekonomski uslovi. Sjećam se ovog rada kada je rafinerija samo bila tu, a nije radila. Vi sjećate i kada je radila prije rata, ali ja se sjećam ovog rada najviše tada. Danas sigurno mogu da kažem da smo uspjeli. Možda ima neko od vas i nezadovoljan, ali ću vam nešto ima, da? A ja ću znati što ću ja reći, baš me briga što ste nezadovoljni. Ono što smo mi uradili ovdje je to da je rafinerija osposobljena i da u njoj radi toliko ljudi koliko radi i da obezbeđujemo nove investicije koje treba da obezbede i profitnu kompaniju ovdje. Ona još uvijek investira, još ima određenih problema, naftna industrija ima problema, ali ja mislim da niko ko je u ovom gradu ne bi trebao da bude nezadovoljan činjenicom da radi rafineriju. A ima oni koji su nakrivo nasađeni, njima ne možete nikad ništa ni popraviti. Naravno da ima ljudi, i ja razumijem da ima oni koji teško žive. Ja to znam. Ja ne živim na Marsu. Sasvim dobro znam. Ali, imajući na umu ono gdje živimo, u kom svijetu živimo, iz čega smo izašli, kako smo izašli, kako nas je zatekla globalna kriza, 2 poplave koje su katastrofalno nanijele štetu, nekoliko suša vezanih ovdje, ostali smo na nogama i mi, ja, Željka i naši saradnici ovdje učinili smo da Republika Srpska ostane na nogama i da ne padne. I smatramo to uspjehom. Smatramo to velikim uspjehom jer nismo pali. I možemo da se krećemo dalje. I došao sam ovdje da kažem da Republika Srpska ima šansu i ima optimizma. Da vi ne smijete dozvoliti sebi da fabrike laži poput BN televizije, koji bezočno laži izmišlja svaki dan, pokušavajući, jebote on. Bože, piš koja budala da dođe ovdje na nas skupi ovako govor. Stvarno trebaš biti malo uran. Ali, to govori u čemu smo mi. Znate, ja znam da ima ljudi koji sam ja dosadio. Ali isto tako znam da si on meni dosadio. Prema tome, ovdje kada govorimo, mi pokušavamo da ja sa svojim saradnicama, vama koji želite da čujete, kažemo šta smo radili i da kažem da smo ovdje došli s obrazom i da smo danas bili u Moskvi, da smo napravili istorijski važan dogovor, jer mi razumijemo i znamo šta je politika. Ja sam došao ovdje da vam kažem da Rusija ostaje naš strateški, politički i ekonomski partner i onda najdete na ovakvog partnera. Ali moramo i njih da poštujemo. Moramo i njih da poštujemo. Takvih ima. Takvi se rode. Po statistici takvih se ima. Partnerstva i rekli da Bosna i Hercegovina može da živi samo kao partnerska država. Kako je to i predviđeno Dejtonom. Od 2 entiteta koje su 2 strane i 3 konstitutivna naroda. Mi smo se samo ponašali onako kako piše u sporazumu. I nismo spremni da budemo podanici. Mi nećemo biti podanici. Mi želimo partnerstvo i sa Hrvatima i sa Bošnjacima ovdje. Ja imam mnogo prijatelja ličnih i među Bošnjacima i među Hrvatima. Mnogo školskih drugova. Dobrih ljudi. Ali ja sam predsjednik Republike i ja sam dužan da razumijem i artikulišem interes ovog naroda i da branim njihov stav. A stav ovog naroda je
jaka Republika Srpska i neupitna Republika Srpska, u kojoj Hrvati i Bošnjaci mogu slobodno da žive i budu naši partneri. A naša veličina našeg naroda u Republici Srpskoj mora da se mjeri snagom koju pokazujemo prema manjim i drugčijim. To je Republika Srpska koju ja hoću da gradim. A ona će biti slobodna i voljena. Republika Srpska bez mržnje. Republika Srpska u kojoj se stalno neće samo proganjati, nego početi ozbiljno da radi. I da se uvažava rad, da se uvažava čovjek koji radi, koji zapošljava, a ne da je kriminalac. Ne možemo bez ljudi koji imaju inicijativu. Promijenio se svijet. Svijet nije isti. Moramo da razumijemo svijet. Moramo da razumijemo odnose koji se grade u svijetu i da vidimo na koji način mirno možemo da prođemo kroz ovaj period. Ojačani i neoštećeni. Elektrane na gas i to obezbediti našu stabilnost, energetsku budućnost. Onaj ko razumije i zna, vrijeme korištenja nafte kao energenta prolazi za 40-50 godina. A samo Rusija ima nalazište gasa na ovom nivou potrošnje za narednih 300 godina. Zato je sada i ovdje problem Ukrajine. Zato je problem energetski. Zato mi ne smijemo ostati zbog toga. I zato smo mi danas bili tamo. To što neko misli da je samo laž, klevetanje i blaćenje. Čujem onu staru, neki da mi jedan reče, kaže, što je više kleveta i laži na ovom B televiziji, kaže, Dodik nam je sve draži. Morate da razumijete današnje vrijeme. I ja sam uvjeren da vi koji ste ovdje danas, osim nekoliko pojedinaca koji je došlo ovdje, da čuje šta mi to govorimo, da bi slagalo i svojim šefovima, da ste uvjereni da dobro razumijete. Nema bolje odbrane od činjenice izbora Željke Cvijanović za člana predsjedništva. Republika Srpska bira Srbina za člana predsjedništva, a Federacija bira Bošnjaka i Hrvata. A mi ovaj put biramo dobru Srpkinju. Zajedno sa partnerstvom u rafineriji koju nesumnjivo imamo, mogu da održe ovaj grad stabilnim i dobrim gradom za život. Molim vas, ovo stvar ne da vas molim, tražim od vas. Glasajte za naše ljude na listi. Treba mi snažna podrška parlamentarna i treba mi podrška vlade. Treba mi snaga kad odem na pregovore negdje u Evropu, kada traže ustupke, kad traže da budemo manji i jadniji. Treba mi jaka parlament i jaka vlada. Samo s tim mogu da budem jak. Ako nemam to, onda ne možemo biti jaki. Nemojte da nam podvale i da imamo 10 političkih partija u vladi koji će se gložiti i svađati iznad sebe, a Republika Srpska propadati. To smo vrijeme prošli. Morate podržati, imate jednostavan izbor. Imate SDS, PDP i njihove tamo trabante, Čavića, koji je potpisao sramnu odluku, izvještaj o Srebrenici, koji nas košta. Imate nas, koji smo iza sebe ostavili mnogo stvari i u ovom gradu i širom Republike Srpske. Političar se mjeri po tome šta ostavi iza sebe, kad se okrene šta vidi, a ne po praznom govoru i dovikivanju. To može biti na trenutak šarmantno, ali da ste uradili nešto? Ima li išta? Ima li išta da mogu da zaograde što su napravili? Ima li jedan put? Ima li jedna škola? Ima li jedno preduzeće? Ima li išta? Znate li vi? Nek mi pokažu. Sad čekamo da Škotska pobjedi i da propadne Velika Britanija. Pa što i oni jedno čekaju da mi budemo manji, pa što mi ne njima želimo. Da se od nas podržao sad i Brano, pošto nisu, šta će mi podržavati. Naše partnerstvo ostaje partnerstvo sa Srbijom, Rusijom, Izraelom, dobri odnosi sa Hrvatskom i dobri odnosi sa Evropskom unijom, ali ne po cijenu nijednog našeg prava. Više ne smijemo izgubiti nijedno pravo. Nijedno pravo kao narod ne smijemo izgubiti.
Ti isti Britanci ovdje stalno nama govori, nije važan narod, nije važna nacija, pa važan je građanin. A šta je sad, otko sad je jednom Škoti? Gdje su oni? Ko su oni? Jesu on narod? Gdje živi taj narod? Kako on hoće baš da odbrane svoju nacionalnu državu? Zašto smo mi drugčiji? On su nešto pametniji, a mi nismo, ja? Živim za dan kad će Republika Srpska, ako ne bude se vratila Bosna na dejtonske pozicije, živim za dan kad će Republika Srpska biti samostalna, živi zdravi.